nongeye kubifuriza kugira icyumweru cyiza cyane akaba mu kanya gato cyane mbere ya saa sita kuri One Gamper Sporting Complex akaba rero ikipe ya Barcelona n'abakinyi bayo bari baje gufata PCR test zimwe zo kureba ko bafite covid akaba rero abakinyi benshi babashe kuhagera hafi ya bose urabona ngaha akaba ari Sergio Busquets yararimo ahangaha mu byukuri hano hari n'umufana wari washitegereje Messi ye babawe abakinyi rero benshi bagiye bahagera urabona ko na Luis Suarez nubwo afitanye ibibazo na Ronald Koeman yamubwiye ko atamufite muri plan ariko akaba yaje yahageze we aza gukora ateste abanyamakuru urababona ahangaha reba ukuntu batonze umurongo bakaba rero bari baje ari benshi mu byukuri kureba ko Messi yaza ariko Messi bategereje reka da baraheba Messi ntabwo yabashije kuhagera ibi rero birakomeza binazamuka kuri izi nkuru twatumaze kubabwira z'ibinyamakuru mu kanya byatubwiraga ko atari buze kuza kuboneka kuri iki gikorwa cya mbere kiri buhuza abakinyi b'ikipe ya Barcelona rero kuri iki cyumweru mu gitondo akaba Messi atabashije kuhagera bwo nawe urumva ko bikomeye cyane. Dukomeza n'andi makuru Tottenham Hotspur ikamaze gusinyisha Mado Hati kuva mu ikipe ya Southampton akaba asinye kugeza 2024 mu byukuri bakamuguze miliyoni 15 z'amapound ni nako kandi ku rundi ruhande ikipe ya Juventus nayo yamaze gusinyisha Weston McKennie umusore w'imyaka 22 rero w'ikipe ya Schalke 04 akamaze kwiyangaje n'ikipe ya Juventus kugeza 2024 miliyoni 18,500 by'amayero akari byatanzweho hanyuma amabonus akazazamuka akagera kuri miliyoni 7 birumvikana urumva no musore ushobora kuba uhenzemo gato cyane ikipe ya Juventus. Twekeje mu ikipe ya Real Madrid kiri kuvuga nuko Eduardo Camavinga akaba ari umusore w'umunyangora w'umufaransa bari gushaka uyu nguyu rero bikaba bivuga ko ikipe ya Madrid yamaze kumenyesha ko izamusinyisha muri sama itaha. Real Madrid kandi nk'uko inyamakuru mareka kibitangaza ikaba yamaze gutakaza umusore Mariano Diaz amaze kwerekeza mu ikipe ya Benfica yamaze gufata urugendo yagiye. Thiago Alcantara akaba agomba kujya mu ikipe ya Liverpool ariko ni mbere yuko Liverpool igomba kuba yarangizanyije na Jojo Wijnaldum umusore w'umuholandi yamaze kujya mu ikipe ya FC Barcelona najya muri Barcelona ikipe ya Liverpool irabona guhita isinyisha Thiago Alcantara natagenda ntago Alcantara azaza mu ikipe ya Liverpool. Nako kandi Yuto Nagatomo umusore w'imyaka 33 w'umuyapani yamaze gutandukana n'ikipe ya Galatasaray akaba ikipe ya Olympique Marseille ashaka kumuzana kugira ngo afatanye ku mwanya umwe na Jordan Amavi afera suivre mu kanya rero igenda babwiraga ibinyamakuru nkaba nari nasize ikinyamakuru Desane muranyihanganira abafana b'ikipe ya Man United rwose ari inkuru hano nziza cyane yuko United iri gushaka umusore Patson Daka akaba umusore w'umunyazambia w'umwataka yatsinze ibitego 24 muri match 31 umwaka ushize mu ikipe ya Red Bull Salzburg ndetse n'ejo ndi yatsinze ibitego 2 Liverpool yakiraga umukino wa gicuti na Salzburg amanganya ibitego 2-2 umusore rero wasimbuye Brot Haaland akaba Man United igomba kumutangaho nibura miliyoni 20 z'amapound ikipe ya Red Bull Salzburg ikaba yiteguye ko yarya nako kandi Man United hari kuvugwamo yuko iri no gushaka Musa Dembele yongeye kumugarukaho ariko Lyon ikaba iri guca miliyoni 60 z'amapound. Ikinyamakuru Desane kandi cyatubwira ko Liverpool yiteguye kurekura amafaranga kuri umusore w'imyaka 22 w'umunya Senegal Ismail Assar akaba Watford iri guca miliyoni 40 z'amapound. Klopp rero agomba guhengeka ikofi akamenera ifaranga ku meza kugira ngo abone uyu muwinga w'umunya Senegal. Klopp kandi akaba yananiranywe na Adama Traoré nk'uko ikinyamakuru gikomeza kubivuga. Ku rundi ruhande rero kandi nk'uko ikinyamakuru gikomeza kubivuga akaba Jurgen Klopp yananiranywe na Adama Traoré rero imyaka 24 arashaka igihe kinini cyo gukina kurushaho kandi Liverpool ntago yakimugarantisa akarero bashobora kuba bagiye guhita berekeza radari zabo kuri Ismail Assar afera suivre. Desane kandi yatubwira yuko ikipe ya Aston Villa ikaba iri gushaka umusore Oli Watkins ni rutayizamu ukomeye cyane ikipe ya Brentford mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cy'Ubwongereza jundi yakinaga playoffs ikipe inanirwa kuzamuka ariko rutayizamu ari gushakishwa cyane ikipe ya Aston Villa ari no kumwemberera yuko yamuha 70 by'amapound ku cyumweru nyamara ya nkuru ishobora kuba ariyo nubwo naze kuyibabwira akamubona Ali Samata ashobora guhita soka mu ikipe ya Aston Villa akajya mu ikipe ya Fenerbahce. Rezami ibe byiza cyane rero Imana ikomeze barinde kandi mukomeze namwe kwirinda COVID-19 mwambara agapfukamunwa mukora amageste barriere ibintu nk'ibyo ngibyo byose kabisa ibe byiza cyane.